Ngiyathokoza Dlozi. Ngicela ukuphendula lo mbuzo. Aqale silungise wona umbuzo kuqala. Uzibona kanjani uma unedlozi? Wonke umuntu unedlozi lakhe nezithunywa zakhe. Wonke umuntu. Angisho ukuthi inkolelo yakhe-ke yena iya ngalapha, angithi sesithi ngokwamoya siphikisa inkolelo yomunye umuntu, angithi. So, angiqale ngilungise lokho. Wonke umuntu unedlozi lakhe, angithi unezithunywa zakhe. Angisho ukuthi-ke umbuzo ngabe uthi uzibona ngani uma unesiphiwo, angithi sokulapha ngokwesintu, angithi umbuzo ufanele ungabuka kanjalo. Yabona, so uzibona kanjani-ke, angithi ake suphendule lo mbuzo. Uma umuntu onesiphiwo sokulapha ngokwesintu, angithi into yokuqala amaphupho. Alikho iphupho lenyongo, alikho kwalona. Is-either lazi or understand, angithi abantu bahluleka ukuchazela, angithi baxovene kakhulu, akayenzi isense, angithi adinga ukuchaza, adinga ukuhlaziywa, angithi adinga ukubhekwa or even ukuhlolwa. Amaphupho, yabona, ungayiphupha into exovene eningi, angithi, kodwa sometimes uphuphe into yenzeke noma ngeke yenzeke sekhe ngale ndlela oyiphuphile or ngesikhathi, angithi usuke ungasazi ngasikhathi ungalindele kwesinye isikhathi, angithi kuyenzeka lo kade ukuphuphile, yabo, ingaphela neminyaka kwenzeke lo kade ukuphuphile exactly indlela uphuphe ngayo or ngenye indlela udobona ukuthi oh elaphupho uvuke ngakusasa kuyenzeka, yabona, enye isayini yokuqala le into oyiphuphayo iyenzeka, yabona, ngabe kusasa ngabe nini kodwa iyenzeka. Ukuphupha amanzi kakhulu, yebo lonto, angithi kahle ukuphupha imvelo no just amanzi kuphela, depend ukuthi-ke eyakhe imoya isiphiwo sakho silaphi kakhulu. Uphupha imvelo ngabe sehlane, ngabe kusemanzini, ngabe isibhakabhaka, angithi ngabe ilaphi into eyimvelo nje, uphupha imvelo kakhulu, yabona. Uphupha izinto, angithi ongeke ukwazi uzibona ngeso lenyama, especially zasemanzini-ke izinto abanikazi nezinto nemoya yasemanzini yona ejele uziveza kakhulu. Esehlane ayizivezi kakhulu, yabona. Eyaphezulu esibhakabhakeni nayo ayizivezi kakhulu. Imoya yasemanzini ethanda ukuziveza kakhulu, yabo lonto. So uphupha izinto ezikanjalo, sekuyasuka kwenzakalani, uzondwa abantu, kuvumbuka nezitha, angithi kanti ungathembi lo muntu uyisitha sakho, angithi from day one suke yisitha sakho vele. Wena ungamona after 10 years, after 15 years, after 5 years ukuthi lo muntu no isitha sami, angithi umthandaza ubonga ukuthi umuntu usheshe wabothi lo muntu akakuthandi, ngoba kusho ukuthi umuntu oqala ubizo lakho abantu bayakujikela oqala ubizo lakho, no so vele bengakuthandi kwasekuqaleni. Ubizo lakho, angithi li-expose abantu abangakuthandi, abangakufuna, abakukobile, hayi uqala ubizo lakho asebeyakuzonda abantu, no futhi siqondise naleyo. Ujikelwa abantu abakude kunawe, abantu abaseduze nawe, angithi uyahletshwa khuyinto ezingekho ngawe, angithi into engalinto lephinde inishaye kakhulu. Umuntu libele elwa idlo lakhe limfihlile musukulwa ngoba uyazi imoya yakho spread amanga ngawe, ngoba i-sort of i-protection naleyo ukuthi umuntu akabelieve lento atshele sasitha sakho, angithi kufikelwa wena lapho. Umuntu ajahe ukulwa ethi hayi ungiqambela amanga, hayi ukhuluma kanje, angithi yabo lonto. Miyeke umuntu lo mebeliever uyabeliever naye usho isitha sakho vele, ngoba sometimes idlozi liyasebenzisa isitha, angithi lesi 1 ukuveza izitha ezu20 ezu100 izitha, yabo. So kujikelwa abantu ukugula ongaqondakali kahle, uqala kancane kube ngathi ayazi kuyalapheka, awona liphethwe ikhanda ayinalo iphilisayo, liyasebenza. Kwenye game eyilekhanda lekhanda aliwazi uzwa lephilisi, yabo, ufuna manje uphuze 2 uphuze 3 manje hayi, yabo, seliyakuphatha isibhobo omeqo konke lokho, angithi ukugula nje ongaqondakali uqhamukaphi emzimbeni wakho, yabo, inyongo kwesinye isikhathi, yabo lonto. So nokusindwa, uyasindwa kakhulu especially uma uphakathi kwabantu, angithi uyahlaselwa imoya emibi, yabo, emaphuphweni, angithi ezukhula nje uyingane ukukhula, yabona. Iwona amasayini-ke la ajwayele ukuthi akuveze ukuthi umuntu ophiwe ukulapha ngokwesintu, ngoba ngeke ukwazi ukulapha into wena ezange ikugulise or ezange ubhekane nayo. Isintu sisebenza kanjalo, akusona isilungu lesi ukuthi ungayifundela into, angithi so uyayenza la kufanele nawe ikuphathe, nawe fanele ihlubo, nafanele inginike iy'nkinga khona uzokwazi ukulapha omunye umuntu. Ngiyabonga kakhulu.